Goeiemôre al julle pragtige mense. Hier op die 17de Augustus 2026 en julle kan hoor hierdie oom se stem is glad nie lekker nie. Welcome all here on the 17th of August to another video of the Federal Alliance of Southern Africa, and we've got a few things to discuss today which I want to have a look at. So let's see who comes up on this Monday morning and then we take it from there. Say, I'm just swallowing a little bit of coffee here for my throat. I'm telling you what, I started getting this flu situation on Thursday, and I wasn't feeling so bad over the weekend, except on Sunday. Yesterday it started to get me, and today I can feel the throat is a bit worse for wear, you know. Die keel is nie so lekker nie. Maar het is wat het is. En ons kap aan, jy weet. Ons kap aan. Ons moet aankap. Ons moet aankap. Ek net gou hierso, ek is nou hierso op die een bladsy. Groot vergadering gehad vir Saterdag. En as ek maar weer 'n bietjie tyd vir my om weer te kyk na bietjie nuus aangeleenthede. En my oog vang nou hierso. 'n swart ou laaitjie wat hom aangetrek het so Spider-Man. En toe jag hy honde om. So ek kan nie help om te giggel nie. En dit is eintlik 'n prentjie van hoe ons regering is op hierdie stadium. Klomp flippende honde. Net 'n klomp honde. Dit is net al wat hulle is. Jy weet. En ek sou sê, die goed dat ek nou weer hierdie naweek moes na luister, is nie 'n flip en grap nie, hoor. The things that we listen to, Willie, the things that we listen to this weekend, it's no joke. Dis nie 'n grap nie. En ek sal vir julle sê, yes, money. We don't understand the depth of corruption. We've only got a glimpse, Jan, goeiemôre. We've only got a glimpse of the rubbish that's happening in the country. Only got a glimpse. The meeting we had on Saturday, let's just talk about the meeting we had, then we can look at some other stuff. Because this involves you, this involves the community. Hierdie gaan oor die gemeenskap. Nou ek weet daar's baie mense daar buite, nee. Hulle haat die swart mense. Daar's baie wit mense wat die swartes haat. Daar's baie swart mense wat die wit mense haat. Maar die haat word na die verkeerde plek toe gemik. The hate is directed in the wrong direction. Ek moes hierdie naweek sit en kyk hoe 'n ambassadeur, groot man, hy is nou 75. I had to watch an ambassador cry. Ek het hierdie ambassadeur dopgehou. Hy snot en trane gehuil. Anneliese, goeiemôre. Hy het gehuil omdat hy bewyse het van 1200 tot 1400 kinders
waarvan 80% swart is en 20% wit is. Waar hierdie kinders elke maand, 1 keer 'n maand, word hierdie kinders uit Suid-Afrika uitgesmokkel. Laat dit insink. Let this information sink into you, so you can understand the evil that we are dealing with. Die skrif sê vir ons van die oorloë wat gaan kom, van aardbewings en al daai goed. En dan vertel die Christus die storie van die kindertjies. Laat die kindertjies na my toe kom. En ons kom agter hoe korrup en siek hierdie wêreld is. 1200 tot 1400, dit is hulle kwota. Wat op 'n vliegtuig gelaai word, vliegtuie. En nie waar nie, in die Kaap. They get taken down to Cape Town. They get smuggled out of Cape Town. And the son of a bastard's police turn a blind eye. Ons veiligheidsnetwerk is te swak om hierdie ouens te keer. Dan was dit weer beaam dat die sogenaamde leier van hierdie land nie minder as 5 jong seuns kry om mee te speel elke maand. Laat dit insink. Wat is 'n goeie Afrikaanse woord vir evil? Dis nie wreedheid nie, dis nie barbaars nie, dis nie net gewone sonde nie. Dit is duistere, sataniese, okkultiese, absolute sonde. Sonde is te swakke woord om dit te beskryf. Miskien moet ons 'n swart woord kry wat ons in ons Afrikaanse taal moet insit om evil te beskryf. En dit wat ek vir julle nou vandag sê is 'n direkte aanklank by een van ons institusies, wat een van die belangrikste institusies is, dis die samelewing, die munisipale samesyn, the community, die gemeenskap, waar ons te swak is om ons eie gemeenskappe te beskerm. We can't even protect our own communities. Weet julle hoe swak is ons? As ek net kyk na ons wit mense, net ons wit mense, dit is 'n voorbeeld, alright? Ken jy jou bure? Ken jy die mense wat oorkant jou bly in jou straat? Weet jy wie hulle is? Weet jy hoeveel kinders hulle het? Weet jy waar die kinders skool gaan? Weet jy waar die mense werk? Het jy noodnommers? Die ding is mos nie ons probleem nie, is dit? It's not your problem and it's not my problem. It's
the problem of the corrupt police. Rudy wat sê, it's the problem of the corrupt police. It's not my problem, it's not your problem. We have the proof, 1,200 to 1,400 children every month. Ons het bewyse van grootskaalse bedrog. Ek praat van grootskaalse bedrog. Deur die banke, een bank spesifiek. En nee, dis nie die FNB nie. En nee, dis ook nie Capitec nie. En nee, dit is ook nie Standard Bank nie. En nee, dis ook nie Netbank nie. So wie bly oor? Jy hoef dit nie vir my te sê nie. Vanaf Trust Bank na, wat as die ding is genoem, die Volksbank of ek weet nie. Hoe dit ook al sê, die vergadering het goed afgeloop. En ons weet waar ons is, ons weet waar ons staan, ons weet wat ons wil doen. Ons weet wat ons wil doen. So tyd gaan nou net leer van wanneer ons dit gaan doen. That's the important thing. When. The when is important. We can do all these things, but the when is important. Let me just get the right document here. Andrew, good morning. So we're going to look at the institution specification number 10, which is the constitutional communities. The constitutional communities, die gemeenskappe, are recognized by the federal constitution as the primary local expression of self-government within every sovereign state. The community is not created by government. Government exists to serve the community. Every municipality, therefore, exists in constitutional trust. And the purpose. The constitutional community exists to preserve the daily well-being of its citizens. It provides the constitutional environment in which families flourish, children are educated, businesses develop, neighborhoods prosper, communities solve their own challenges, and government remains closest to the people. Verskoon tog. Ons kry 'n boodskap, goeiemôre Amanda, ons kry 'n boodskap vanoggend vroeg van my vroukie se suster. 3 houtkoppe het iets soos 3:30 die oggend in die veld oorkant waar hulle bly, was hulle besig om te raas en te kere te gaan en wat. Toe die suster se man vir hulle probeer stilmaak en die polisie probeer kry om die gemors te kom uit te sorteer. Toe dreig hulle die wit mense. Hulle ken nie vir Dawie nie. Dawie het 'n paar wapens, hy skiet vir hulle vrek. Maar hulle het gedreig, hulle spring oor die muur en hulle sal hom kom doodmaak. Dis in die gemeenskap. It's in the community. This is South Africa. In die tyd wat die WhatsApp deurgekom het, so om en by 7:00 vanoggend, toe was daar nog nie 'n teken van enige polisiekar daar nie. Nie 'n teken nie. Polisiepatrollies en daai goed bestaan nie meer nie. As jy gelukkig is om vroegoggend een te sien, dan is jy gelukkig om een te sien. Maar ons gemeenskappe word nie meer beskerm nie. As jy verstaan die diepte van die gevaar waarin jy is,
My magtig man, in jou lewe is dit nou mos nou vir jou maklik. Jy klim in jou kar, jy ry werk toe, jy ry huis toe. Of jy gaan mall toe en jy kom terug. Die dinge lyk my raak nie vir jou nie. It doesn't affect you, it doesn't touch you. It's you know, it's them. There's altyd flipping them. Nee? It's always them until it's you. Is dit nie hoe dit werk nie? Of wat sê ek alles? It's always the other people before it's you. And then the other people say, I'm glad it wasn't me. Ek bly dit was nie ek nie. Jy sien, ons laat hierdie goed oor ons spoel, man. As ek die veiligheid van die wêreld vir julle kan opdeel in groepe, dat julle kan verstaan waar ons is en wie ons is. Die wêreld, spesifiek, die global elites. Die wêreld word beheer op hierdie stadium, in verskillende afdelingsvlakke ensovoorts, deur 13 hooffamilies, wat uit die Khazar ryk uitkom. Hulle is 'n ryk wat tussen daai destyds Duitsland en Rusland gelê het, en hulle was 'n absolute korrupte groep mense gewees. En hulle was gedruk van alle kante af deur hierdie groot moondhede, en hulle sou uitgewis gewees het, as hulle nie besluit het om die Joodse geloof te aanvaar nie. Hulle het toe die Joodse geloof aanvaar en ondergronds gegaan. Hulle is die Khazar Jode, wat nou tans uit Israel uit regeer. Hulle is nie Hebreërs nie. Skrif sê dit baie duidelik. Almal wat in Israel is nie Israel nie. Hierdie ouens is in beheer. Daarom kan jy sien, wanneer daar 'n Amerikaanse president ingelei word, dan kom hierdie Khazar Jode, hierdie ortodokse toukies Jode, dis hulle. Hulle is nie Jode nie, of Hebreërs nie. Hulle is Jode. Hulle is ook nie eens van die stam van Juda nie. Hulle is Khazars. Hulle kom en dan is hulle deel van die inswering van 'n Amerikaanse president, want hulle beheer Amerika 100%. Hulle is die ouens waarvan P.W. Botha gepraat het. Hierdie slang gespuis. Ag nie, ja, P.W. Hierdie slang gespuis waarmee hy te doen het. Dis die ouens waarvan P.W. Botha gepraat het. Hierdie slang gespuis. Dis reptilian rubbish. Dan het jy die verskillende nasies in die wêreld. En die nasies in die wêreld bestaan uit die Kaukasiese nasies, swart nasies en dan ander tipe nasies. Die Kaukasiese nasies is waarna toe sekere gedeeltes van die oorspronklike Hebreëse mense gereis het en geondertrou het met sekere groeperings. Soos byvoorbeeld, net 'n voorbeeld, die stam van Dan het geondertrou met die Duitse Germaanse groepe. Die stam van Naftali het geondertrou met die Hollandse tipe groepe. Die stam van Issachar en Simeon het geondertrou met die Engelse groepe. So oral in die Kaukasiese nasies is die Hebreëse invloed deur ons kan dit bevestig vandag met DNA. Net soos ons, as die boervolk uit al hierdie verskillende nasies, het ons ook DNA, Hebreëse DNA. Ons is eintlik die Kaukasiese nasies. Nee, Loftie, goeiemôre. Die Kaukasiese nasies is eintlik die Semiete. Ons is eintlik die Semiete. Nee. Ons is nie heeltemal Semiet nie, want ons het ander invloede in ons DNA.
Maar wat ons het, is hierdie stryd tussen hierdie absolute sondige spesie, wat ons probeer doodmaak. And we're seeing it the whole time. We've seen it in the news about this COVID again, with Fauci. And all these evil people. It wasn't a sickness, it was murder. And we see it in South Africa, where we cannot even protect our own communities, where children disappear and nobody knows where they are. Die witplakkerskampe waar die wit kinders verdwyn. En die ma of die pa is te bedwelmd of te dronk om te besef die kind is weg. Die kind het net weggeloop. It tears me up inside. It tears me up inside. We spoke on Saturday, we spoke about what we want to do to these types of people. We want to cut it all off and let them bleed to death before we finally just burn their bodies. We are in a war, not just for our souls and for our spirit, but even for the flesh. This Khazarian empire, these people eat flesh. You have to understand that, how can I put this? This has come throughout the ages. And their leader is the fallen angel Lucifer. And his name isn't Lucifer anymore. His name is Devil, Satan. We are in a war. And the war is in our communities. The war is in our government. The war is in our businesses. The war is in our country. It's a total onslaught. After COVID, now it's swine flu and this flu and that flu. All being sprayed out by these planes. You know what? The time that when we take over, because when we take over, any swine of an international plane that comes into the southern Africa and starts spraying chemicals will be immediately shot out of the air. That is the warning that we will send out there. You spray chemicals into the atmosphere, we're going to flip and shoot you out of the air. And we don't care who's on that plane. We'll wipe you out. We must put the world on notice. And we'll do it slowly. We'll play nice in the beginning and then we'll flip and come in with a hammer. Praat amper nou in tale. Vir die wat verstaan wat ek wil sê. So we need to protect our communities. A constitutional community consists of families, citizens, lede, neighborhoods, die areas, municipal administration, schools, faith communities, kerke, businesses, community organizations, local infrastructure, the municipality administers and the community, this is the end of the thing, local infrastructure. The municipality administers, the community lives. Right? I want to see a peacekeeping vehicle or vehicles in every municipality, driving up and down. Not to instill fear, just to keep the peace. The principle of local responsibility.
Every matter capable of being resolved locally should be resolved locally. Only matters beyond the reasonable capacity of the community shall move to the sovereign state. Only matters beyond the capacity of the state shall move to the Federal Alliance. This becomes the operational expression of our earlier principle that power should remain as close to the people as practical. Responsibilities. Every constitutional community shall strive to maintain clean water, reliable sanitation, roads, markets, parks, schools, public health, waste management, local planning, neighborhood peace, emergency preparedness, public participation. Government exists to assist communities in fulfilling these responsibilities. Point number 5, community self-governance. Communities are encouraged to solve problems through public participation, voluntary cooperation, neighborhood initiatives, like Neighborhood Watch, for example, community forums, talk about the problems, local mediation, constitutional education. The government shall encourage initiative rather than dependency. Encourage initiative rather than dependency. How do you want to sort out your problems? Okay, we have a major water problem. The current municipality can't do the job by itself. We get in an independent contractor. We look at various tenders. We get the job done, even if we have to use 5 different contractors. We get the job done and we make sure that our municipality is strong enough to maintain it. Right? Initiative rather than dependency. Relationship with the state. The sovereign state supports constitutional communities. It shall not unnecessarily centralize matters capable of local administration. Resources shall flow toward communities according to constitutional priorities. Relationship with the people's tribunals. Community disputes should, where appropriate, first be addressed through mediation and local resolution. Where constitutional or legal adjudication is required, matters shall proceed to the appropriate people's tribunal. Justice begins with restoration wherever possible. Community safety. The peacekeeping force shall maintain close cooperation with constitutional communities. Community knowledge, community trust, community participation. This forms the first line of preserving peace. Knowledge, trust, participation. Education, I'm going through this quickly at the moment. Every community shall promote constitutional education. Citizens should understand the Constitution, their rights, their responsibilities, the institutions of the Alliance, and informed citizens strengthens constitutional government. Julle geweet, as ons die Constitusie, 235 geken het, in 1995, ons sou dan al vir Mulder gehang het. As ons die Constitusie 235 geken het in 1994-95, sou ons vir Mulder gehang het. Mulder wat sy bek so groot oopmaak. Want hy is die wetter wat seker gemaak het dat ons nie 'n referendum kan hou nie, sonder die president se handtekening. Dit was hy. So ons moet die konstitusie ken. Die nuwe konstitusie wat gevorm word, ons moet dit ken. Economic life, every community should encourage local enterprise, agriculture, markets, apprenticeships, innovation, community investment. Prosperity grows from productive communities. Constitutional limitations. Municipal administration shall not exercise powers reserved to the state. Exercise powers reserved to the Federal Alliance. Interfere with people's tribunals. Exercise authority beyond constitutional legislation. The municipality administers, it does not dominate. And they better do their flipping work. And then we have an oath for these people. Every community office bearer shall affirm. Dit is wat hy gaan sê, wanneer hy sy posisie inneem. Standing before God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.
and before the sovereign peoples of this alliance, I accept this office in constitutional trust. I shall faithfully serve my community. I shall protect public resources. I shall promote peace. I shall uphold the Constitution. I shall faithfully discharge the responsibilities entrusted to me. The constitutional principle, strong communities create strong states. Strong states create a strong alliance. The government no longer begins in the capital, it begins in the street. That is exactly where it should begin. Tans begin die regering bo en die mense is onder. Daarom is dit maklik vir 1400 kinders om elke maand te verdwyn. Maar as die regering in die strate begin en boontoe werk, sal sulke goed nie gebeur nie. Ek glo met my hele hart en siel dat die boervolk nie in die suidelike halfrond geplaas is in Suid-Afrika, die suidpunt van Afrika, vir geen rede nie. Ons is hier geplaas met 'n doel. Ons is daai klein vuurtjie wat die hele wêreld aan die brand gaan steek. Deur die Gees wat in ons lewe is ons die lig van die wêreld, die sout van die aarde. That is our function. That is our calling. That is who we are. And we need to lift up that banner. We need to raise that banner. Because it goes deeper than that. It goes deeper than just our communities. It goes deeper than just our nation of nations. It goes deeper. Right across the earth. Here on earth, planet earth. There is warfare going on against the Caucasian races. With Africans and Muslims invading Caucasian lands through so-called immigration, taking over whole communities, dispelling races, taking white, weak-willed women and making babies with them, and those babies are not Caucasian. There's a war going on. By the time 230, 250 comes around, 2050, 2030 comes around, the question is going to ask how many white people are still alive on this planet. And this is the plan of the Khazarians. They want to have herds of people from which they can make money, eat, live, whatever. I'm not talking about fictional things or things that are not reality. I'm talking about truth. Die waarheid, mense. Die waarheid. Dis waarvan ek praat. Ons praat waarheid. So, let's all stand together and pray to God, the Father, Son, and Holy Spirit that we can get the finances we need to do what we need to do. All right? We basically need blocks of money. 50,000 here, 50,000 there, 50,000 there. Every piece is approximately between 27 and 50,000 for every meeting, except the last one. Except the last one. If we can get a sponsor for one meeting, and a sponsor for another meeting, and a sponsor for another meeting, you will never lose your money. Because when we get to our ultimate goal, you will receive your finances 100-fold, not 100, double. I spoke to my son about that yesterday afternoon in Namibia. You will receive it back. This is our aim. Our aim is to be free. Freelanders, vryburgers, boere, Afrikaners, Englishmen, Irishmen, Scots, Nguni, Pedi, whatever you want to be, a nation of nations.
And only through God is unity strength. Net saam met God maak eendrag mag. Julle moet 'n fantastiese dag hê, fantastiese week hê. Stuur die video uit man, laat die mense die flippin video sien. Moenie lui wees nie. Né? And if you haven't subscribed to the YouTube channel, do it. We've got 330 people there at the moment. Wow, we started with 4. Ja, Rudy, as jy kyk, een meeting is om en by 35.000, né? Jy sal 70.000 terugkry. Dis hoe dit werk. Dit is die beplanning. Die ouens wat ons gaan sponsor vir die groot vergadering is dieselfde storie. 1 miljoen. Straightforward negotiation, no problem. That's how we're going to do it. You get your money back. You will get your money back. We do the first meeting, then the second meeting, then the third meeting. You will get your money back. And we are working hard. Ek kan net vir julle sê, ons het 3 deure wat ons verwag net om oop te gaan. Nou, die ambassadeur en die dokter, hulle moet nou meetings gaan hou met 2 van die deure. Die 3de deur is ook net 'n kwessie van tyd. Maar ons praat van beleggers met groot geld, wat ons gaan help om hierdie land om te dop. Maar om by die finale stappie uit te kom, het ons hierdie blokke nodig. Ons het eenvoudig hierdie blokke nodig, dat ons kan begin. Because if one meeting is finished, it's done. Dan hoef ons nie weer te doen nie, dan die volgende ene. Is eenvoudig. Dit is 'n vergadering van die Federale Alliansie. Dit is 'n vergadering van die United Cape States. Dit is 'n gesamentlike vergadering. Verskoon tog, dit is 'n vergadering met die boere. Nommer 4. Dan is dit die groot ene. Gesamentlike vergadering, al hierdie met die konings. En dis nie baie konings nie man, dis omtrent so 20, that's it. En die rede hoekom ons sê hierdie is die groot ene is, want ons moet kyk na hulle brandstof, hulle verblyf, hulle kos. Daar is nie 'n ander manier nie, want hierdie ouens word uitgedruk en uitgeskop deur die bose regering hier bo ons. Hierdie ouens sal moet geakkommodeer word in Pretoria. Hierdie ouens gaan geakkommodeer word in Johannesburg. Dan gaan hierdie saam geakkommodeer word in Pretoria. En hierdie sal ook geakkommodeer word in Pretoria. Maar dit is nitty-gritties. Né? En elke 5 sent wat gespandeer word genotuleer, die presies weet waartoe het die fondse gegaan, sodat ons kan hou vir geskiedkundige oorsig wanneer die tyd kom. Dit is wat ons gedoen het. Dit is die fondse wat ons gebruik het, en dit is hoe julle geld terugkry. Dis eenvoudig soos dit. Dit klink eenvoudig, maar dit is, as 'n mens net sit en dink en die ding reg doen, is alles net flippend eenvoudig. Maar ons moet hierdie gemors, ons moet hierdie juk, hierdie absolute gemors, bose juk. Jy weet die woord boos in Afrikaans is nie eens boos genoeg om hierdie evil te beskryf wat oor ons hang nie. Hierdie vuil wolk. Dis nie eens genoeg om dit te kan beskryf nie. Ons kort 'n ander naam vir boos. Piet, wat sê jy? In elk geval, alles seën vir julle en moet 'n mooi dag hê, né?